U ulici Veselina Maslaše, broj 13 u Bačkoj Palanci, danas oko 10 časova i 30 minuta izbio je požar. U trenutku požara u kući se nalazilo više članova porodice, od kojih je 3 zadobilo lakše telesne povrede. Prema informacijama koje smo dobili iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dr. Mladen Stojanović, osobe koje su zadobile povrede u požaru bile su vidno potrešene i uzrujane, ali na svu sreću imale su lakše telesne povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći i saniranja opekotina, povređena lica smeštena su kod komšija i rođaka. Kako saznajemo iz vatrogasne službe, požar je nastao u pomoćnom objektu veličine 100 metara kvadratnih koji se nalazi u dvorištu pored kuće. Na poziv policijske stanice u Bačkoj Palanci ostali smo uskraćeni za informaciju o tačnom uzroku ovog događaja. Požar je ubrzo lokalizovan i nije se širio dalje, ali je učinjena velika materijalna šteta.